Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Njani? Of course, lo mdleta yakhe hetisa hi video clip. Ya Ben Mayanga the president na kokwani Chauke. I mani ta swi hleketa mara. So ka sungula of course la 29 ta May no hlamala mina video clip ta yakhe hi vekela hi vona ku ndleke yini kwalawana. Yi nga fika yi vekela hi mrhaka phanda Ben Mayanga the president ya a hi vekeleni hi ntoko timhaka yi tinga. Aye president Mayanga wa vulavula ni kwala Diamond Walk kwala ka kokwani Chauke. Swilo swa proper ka ika paka ichikelela misava hinkwayo ne la ni khome ngwenya ni khome hosi ya ka Gaza swilo swa proper ka ika paka lavi kokwani wa mina ntukulu wa ka bolo yi ezeni nga vula ne vatini va ku ntukulu wa mina na ku vona ku ile kaya ka yini ni lata ndla ku ndhawu leyi un'wana na un'wana a yi hlonipha matiko hinkwawo ya tala ku vona mani mrangaphandla n'winyi wa Gaza i kandziyini n'wana wa munhu lani hinkwenu tanani laha Gaza hinkwayo tanani laha ka kokwani Chauke la Diamond Walk mrangaphandla n'winyi wa Gaza ta va ri kona nyamuta ni ta va ni performa kwala ni performela vatukulu na nghamu kwala va buke mina ni ri nexe nyamuta na DJ ya mina hi liya a ku na munhu hi mina na vona na nghamu na DJ ya mina va security va yima le ndleleni mrangaphandla ta va ri ku performeni nyamuta kokwani Chauke kokwani wa mina ni tsake ngopfu swa ku tsakela leriwa ni nga vumbuluka ku kombisa ku leswi swi vula swikulukumba swi kala ngopfu ku vhakela hi vanhu vo i mani a nga ya a Russia i mani a nga a jika le a France i mani nkulukumba loyi i fambini a vona swilo swa matiko namuntlha va ku ni Diamond Walk hi la ta yi endla yi vuya aka ya yirisa ntsena yi helerini ene hi valava i kokwani wa mina ntukulu wa ka Baloyi hambiloko mondla hina ni la hi le makumu ni khome hosi ya ti Nqambi mrangaphandla ka ika va ka jikelela misava hinkwayo a makumu le makumu nge swi tluli Hayi vhela swihundla hi swona ka ku na ti-beef a ti ve kona hi timhaka ta ti-clash leyi of course a yi vange hi kokwani Chauke kha yi kombisa ku yi le ku va hlanganisa na Mr Post but a swi tluleko himpela hayi Ben Mayanga na nga na problem na yona a ri na problem na action yaleyo kha yi vula so swi tikuma mhaka yi ri kahle swi nge hi hlamarisi vhele loko hi vona Ben Mayanga soon a ri karhi a rhambwini le with the intention ya swi nga ku lweni message wa kona ku fe ku tala le ku vhele hi swona ku in over a ku za ku va ku ri successful and stuff like that so leswi loko ri amukeza swi ska banda kombela mi tika subscribe. Somebody